Dumela. Momamedi wa The Change Radio. Ke go amogela nna ke le Angel Noko ya reng ga itheta a ipitse Angel Knox. Ke dutse le mang na? Ke dutse le ntate Mokoto go lenaneo la Angel Noko le le bitswang gore AREBOLELENG. Why Angel Noko o bitsa lenaneo le gore AREBOLELENG? Ke le bitsa AREBOLELENG go bane ke nyaka nna le wena le moagelane le ntate Mokoto re dule fase re bolele re hlatlhathe ditaba tse. Yes, bophelo go go boledišana go go agana ga gona lo a na leng karabo ya bophelo ka mokana ga rena ra boledišana ra bona gore na re ka se kgone go kukana moyeng na re phela mehleng ya bofelo e re kwang bohloko letšatši le letšatši e re le weleng moya e re sa kwešišeng gore na bophelo bo ba fa fetileng peleng ba bo phetse the same goba ba bo phela differently or ba bo phetse differently. Jwale ke re nkamogele momamedi ke bolele le wena le hono ge e le gore o ntheleditše via YouTube go ba yona radio ena go ba yona Facebook page le mo gongwe mo ile goreng o ntebeletse gona ke sa kgonang go di bitša di-platform tšeo ke re commenta ka mofase re bolele ge e le rona le karabo ya bophelo or ba topic e ke tlo bolelang ka ena le hono commenta ge e le rona le potšišo bolela ba bangwe ba tla go araba go ba nang tate Mokoto tla go araba go ba le nna ge e le gore modimo o mphile se sengwe mo moyeng ke tla go araba ga re laolwe ke moya o galelelang ga dikarabo tša rena di tlhotlhoetše ke moya o galelelang. Jwale ke na le nako e nnyane ka nako e nnyane ke na le yona mo radiong ga re iberekiše go kgothatsana ke tla go botša ka letšatši le leng gore na ke mang go ditlipi tša ka tše ding ke boletše gore ke mang gomme go e ka lebaka la gore nako ya ka e limited ga ke tlo bolela gore na ke mang go nyaka go ntseba e ya gona di-platformong tša radio goba tša tšona tše social media. Jwale le hono taba ya rena e re tlo boledišanang ka yona ke ya gore na o lahlilwe ke mang. Ke nyaka go tseba gore na o lahlilwe ke mang. O mongwe o re ke lahlile ke ngwanaka ke mo godišitše a ntahla mo sebaka-bakeng ya bo ka re ga ntsebe gore ke motswadi ke mo swere 9 months. O mongwe o re ke lahlilwe ke stepfather goba ke stepmother ke mo godišitše mo sebaka-bakeng a ntlhanogela. O mongwe o re ke lahlilwe ke mosadi wa ka re go gogišana le yena bophelo ka mo ruta ka mo bulela di-business a re ga bona gore jwale sa rutegile a ntlogela. O mongwe o re ke lahlilwe ke monna wa ka ke dutše bošego le mosegare ge ke kopana le yena e le gore wa sokola ka khunama le yena ka letolo bošego le mosegare ka mo rapediša mare o rile ga bona tša business di blossoma a blessegile ka lebaka la mosadi o e leng goreng ne ile mosadi wa thapelo gaufi le yena a bona ke sa moswanela a ye go nyaka ba matheka masesenyana a tšwa le bona ka khona a ja tšhelete tšele di tlišitšweng ke thapelo. Ana o lahlilwe ke mang? O lahlilwe ke monna gago goba ke boyfriend? Ana o lahlilwe ke kereke ya re go fetša go investa tšhelete ya gago ka mo kerekeng ya go lahlana ya se tlhole go tseba ge bona jwale o feletšwe ke tšohle ka lebaka la corona goba ka tše dingwe tša bophelo. Jwale ga ke tlo ya nako e telele go go botšišitše dipotšišo jwale go sampane o araba or o botšiša potšišo e nngwe ka re ke botšiše ntate Mokoto o ile reng ke na le yena ka mo studiong sa radio o se ka lebala gore radio ena e na le TV or e berekela go ba le TV. Ka o mpona ke lebeletše so mahlakore a ohle a mararo ke lebeletše di-camera tše e leng goreng di a shootwa di prepare yena TV eo. Camera 1, camera 2, camera 3 and camera 4. Jwale ya gola radio ena the change radio. Jwale ntate Mokoto o tsebega ka lenaneo la gagwe le le tumileng kudu mo lefelong la Vale
lenaneo leo ke tša moya jwale le gole o dutse le Angel Noko go lenaneo le different a re mo amogeleng re kwe yena gore na o reng ka karabo e le reng o hlohloetša ke moya o galalelang go batho ba ba lahlilweng moyeng go ba nameng ke batho ba ile re ba ba tshepile gagologolo and why ba ba lahla and ba ka boelana jwang ga re kweng gore na yena ga di araba o reng ge ile re ga kgona di araba kaofela emela part 2 okay ntate Mokoto ra go emogela hey meta tsa hao le kae ntate re leboa ngwaneso re sa petse ya ntate wa feme ditaba ke tše gomme di tla re na le nako e nnyane mare ke a go tseba gore modimo o go loadile moyeng wa gago ka ena nako e nnyane o tlo araba tše tšohle batho ke bao ba lahlilwe ba bang ba lahlilwe ke bana ba ba lahlilwe ke di-partnera ba bang ba lahlilwe ke bosesi le boabuti after ba benefitile out of them or ba bangwe ba no ba lahla mo sebakabakeng motho a go hlanogele e le ngwana gore e le monna gago ke ka lebaka la eng ntate tsenela la taba e go fetša fela ra kwala taba ena ke taba e boima e hlolang malapa ya ntate re ka e qala fela ka hara malapa ya ntate ho etsahale hore batho ba tla bathong obane ho na le tse ba di shebileng bathong ho etsahale ka nako e nngwe hore batho ba kopanywa ke lerato ya ntate empa e le nyamantlha ke lerato batho ba kopantsweng ke lerato ha o be bobebe hore ba ka arohana empa diphepetso tse ba kopanang le tsona di ba susumelletse dikarohanong ba bang ba batho ba e ba bone eka wa dieha ho tlisa diphethoho hobane ka nako ye nngwe o fumana o kena dikamanong le motho wena o sena letho motho ena ana le se itseng jwale o fumana hore motho yenwa ha o fe monyetla wa hore o iphumane kapa o mmontsha hore wena o tlisitswe ke lerato ka hare ho yena o fumane motho yenwa yena a laola hore na o jang tsatsing lena o robala ka kobo tse jwang o fa le timetable ya hore ka Mantaha ke batla o apare tjena ka Labobedi o apare tjena o sebedise perfume e tjena kore o fumana o sa phele bophelo ba hao o phela bophelo bo batlwang ke motho ye nngwe tliang dikarohano ke poulelo ka hara malapa poulelo ke re ha etswa ho mosadi ke lerato empa poulelo ha etswa ka monneng ko hlekefetsa motho ye hobane ka nako nngwe o tlameha ho tseba ha o le motho wa ntate hore motho wa mme ha tswa ka hara lelapa le ha sena letho ha itloelle fela kapa are ke motho fela dikojwana di mahetleng hore na ba ntsha ha ba ntshe ha o jwalo tse ding tsa dipoulelo di tliswa ke tsela ye motho a itshwereng ka yona jwale hara dintho tseno kaofela re fumana moya o semmong ha re fete karolo ye re fumana batho ba lahluwe ke dikereke hobane dikereke di ile tsa ba tshepisa hore re tlotla re ba le di-project ke tsena ha re tsetele mona investment ka mora nako itseng re tla una tswala mona mo re tsetetseng teng jwale o fumana hore ka ho tshepa hore ke mohlanka wa modimo ebe re a mo tshepa re a tsetela ha matsete a sa kene
a nke mokotla kwano tshela mohokare o ya ka hara naha ya Lesotho. Ebile ha re tsebe le gona re ka mmatlela kae. Jwale yona taba yeo e kgutletle ka malapeng hobane o fumana motho wa mme e le yena a neng a dumetse ho moruti hore moruti o tla tlisa diphethoho. Ha sa baleile ka manyane e qhala lelapa e ba ya ba arohanya. Ha malapa a qhalana e mong a ya kwa le ditswenyana di a qhalana, tse ding di a kwana, tse ding di a kwana. Jwale dikarohano tse nono ke dikarohano tse banyaneng re phetse ka tlase ho tsona. Empa haeba batho ba ne ba ntse ba kopantshitswe ke Modimo ka lerato, ho a etsahala hore ba leballane tse fetileng mme ba iphumane ba kgutlelane. Ba bang dikarohano ke tse hlotsweng ka taba yane ya maloba ya ho kena malapeng a sa kenweng. Jwale re iphumana re kene ka hara malapa anono hobane re sa tsebe. Ha se re phedisana mmoho le bona, ke mona mo re seng re bona re re kene ka phoso ka hara malapana. Hantle batho bana ha se mofuta wa batho e re ka phelang le ona hobane rona dibopeo tsa rona ke tsena tsa mofuta ona. Re kene ka phoso. E ka lekana hore mofuta wo wa batho re ske ra dumela ho tsamaisana tsela le ona, re tswe ka hare ho ona. Tse ding dikarohano di tliswa ke taba yeo. Jwale ke ka ho bonang mona merabeng e meng merabe e ne e sa nyallane. E tlameha hore e nyallane e le morabe wo fela. Hobane morabe wono o utlwisisa hore wona o a kgona ho ka jara mehopolo le mefokolo ya wona. Jwale ha o ya ka merabeng e mong, o utlwa morabe ona o keneng ka lenyalo ka hare ho wona o soma morabe ona o tswang ka hare ho wona, hore o etswa ko hobane o le mong. Jwale ha wa amoheleha. Tse ding dikarohano ke diphephetso tse tliswang ke batswadi ba rona ka ho kgethela. Hore ha re o batla o kene lelapeng lena, re o batla o kene lelapeng lena. Ha re batle ha o ka nyalwa ka mane, re batla o nyalwe ka mona. Ha re batle ha o ka nyala ka mona, re batla. Jwale pelo e o isa mo yona e batlang. Jwale ha o tobana le mathata kapa diphephetso tse itseng ba re ile ra o bolella, ha wa ka wa mamela. Jwale o fumana dikarohano tseno o so di etsiswa ko hobane bana bo tswang lelapeng le o tswang ka hare ho lona kapa morabe o tswang ka hare ho wona, ko ona jwale o tlisang kgatello e qetellang yo arohanya le motho. Athe ha re tswe lelapeng le le leng, ha re a anya letswele le le leng. Re ithuta bophelo ha ntse re tsamaisana ka hara leeto. Jwale o fumana maeto a mang hana mamello, maeto a mang e ntse le taba yane ya maloba yane e neng re bua ka yona, ya hore jwale re be re kene ka hara malapa eo sa keneng ka hare ho ona. Re a leboha. Jwale ntate Mokoto, le he le hore di ka se fele nako ya rona e nyane, ke batla go itse gore na ba bona ba latlhwang ke bana ba bona go etsagetseng in short. E ntse le dikarolo tseo tse jwalo. Hobane ba bang ba lahlwa ke bana ba bona, ba thetsitswe hore bana bana bo mma lona le bo ntata lona ba le loya. Ba bang o fumana bana kereke ke yone ba arohanyang le batswadi ba bona. Oh God. Kapa le malapa a bo bona. Ka yona taba ene ntse re bua ka yona ya boloi. Hore ba qetella ba ba jwetsa hore nyeo le nyeo le nyeo le nyeo ha nepahala. Tloa ka hara family o fumana o tswa ka hara lelapa leno ka lebaka la thetso e honang le motho a o fang dikeletso tse fosahetseng. Ba bang ba bana ba tloella batswadi ba bona
ka lebaka la hobane a re ha wa nghodisa ha wa nketsetsa sane le sane le sena le sena ditaba tseno ha ene ntse le ngwana o na ntsa sa di bone o fumana di tswa ho ye mong ka hara lelapa a reng nna ke ile ka lahlehelwa hore o fihle mona mo o fitlileng ntatao kapa mmao ha bapala karolo jwale o fumana hona le motho ka morao ya ntseng a hlohlelletsa moya o sa nepahalang jwale o fumana tse ding dikarohano di tliswa ke mabaka a wa jwalo tse ding dikarohano ke tse tliswang kore ha wa ka wa rata hore ke tsebe ntate hobane wena le ntate ne le sa bona ka lihlo le leng jwale o la nkwalla mamati nkebe ke se mona mo keleng nkebe ke le pejana hoja o la ntsibisa ba heso jwale le hloyo le qale moo jwale ka ho tshwana le ka ho ntate ntatao ha tswa a ile a o hodisa ntatao ha bapala karolo mane le mane le mane jwale ka jeno o so sebetsa o skebe wa ya lelapeng lane o fumana dikarohano di tla ka mekgahlelo e mengata fela e re ke ra e balang empa qetelong ya letsatsi tsela e tlameha hore e be teng ho bao ba utlwang ha moya o bua le bona empa ba sa utlwing ke dikarohano tsa maroma le mafura ke sa ntja le katse di dintja le dikatse se di dula mmoho nakong ene re phelang ho yona ha re lebo momamedi wa The Change Radio ke a tseba gore mo lenaneo le a re tsebaneng ga ke swere ntate Mokoto ke swere tše tšohle ke swere tše tšohle tša dikarabo tša bophelo mole le mole ga ke re ke modimo ga ke re o tseba tše tšohle ke re ke swere tše tšohle ke ra gore nna le wena re tla fahlologa go tšena tša jeni ya bophelo lenaneo lena se kwa le lebala ke AREBOLELENG nna le wena ga re bolele share comment ya gago ga ile re na le dipotšišo di botšiše ka mo studiong se sa The Change Radio go na le nomoro e ke nyakang go fa yona ditaba tše ge ile ra go di kwa enough botša ntate Mokoto o tla bušeletša sana se bolela le nna lenaneo le ke le bitswang AREBOLELENG le Angel Noko a featura ntate Mokoto nomoro ke 067 859 8133 bolela le nna bolela le ntate Mokoto ra thušana mo bophelong ga ke re ke na le dikarabo ka moka ntate Mokoto ga re na le dikarabo ra motivatana gore se kra feletša ile re satane wa re wina mo wa arabiwa ke moya o galalelang a kere re change moya re change pelo re change bokamoso ba gago lenaneo lena ke la ka le wena ke la setšhaba jwale nna ke le Angel Noko ya reng ga ke theta ke pitša Angel Nox ke sepela le ntate wa feme ke ra sepela re tla go bona go lenaneo le latelago mo go AREBOLELENG The Change Radio ke e re tata